Kami ikapagsuy-suy ko na ang mga jamaah mulia si tawi-tawi kami ang nanapasti doon in kasi iwan sa kanyang sin amak niyo di tawi-tawi di Governor Ismail Saleh amuin di siya mabaya makiluwas in mga anak niya di tawi-tawi dahil kaamuin makahati si parakala karugunahan tubod subayan inato in nagpuon at tawanahinang miyasik bang mga tabya sinapang tayo manghuron sin kita niyo members in parliament biyayaon sarta deputy speaker tayo manghuron ko hi Benjamin Loong in pangasubo nagtagna long niya maanahin niyo bakamo in hadis na mayta mabahagi in ummat ko sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam makakapituan tagto bihad tutudig kabtangan niya naman jari mabayayad to kami jumawab kabi nagdihil pikilan in ama sintawi-tawi pagka biya parakala mahal ka sarta amo hindi madyato nagdihil siya pikilan bang bahalong niya sinting na sadyarid to konsum asal darya bukunda mahaba na inshallah subhanahu wa ta'ala kalori dah humaba mangayo kita kamapan nakakuhila na kita sin waktu sin gurutan niyo mulia hi Tuan Alawi in hadis na mayta sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat hakamatauran kitab hadis in sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahud ila 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة in mana sin hadis nagkapata-pata in mga Nasara in mga Yahud nakakapituan tag-isa in mga Yahud nagkapata-pata nakakapituan tag-isa in mga Nasara nagkapata-pata pakapituan tagdua dungdungin niyo marayaw in sabdasin Nabi halapal niya in siyabut Yahud iban sin Nasara sabab kalna in agama sin Yahud amuna yung pagtawagun Yahudiyah kalna agama in mga Nasara siyabot hangkan Nasara sabab inagama nila Nasaraniya bang mga pamuhon hapag dayril sin kabtangan iban hipagpatup hasupaya mag-atap-atap in kabtangan
Insabutun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabda niya mga Muslim hangan in agama nila Islam sumagwa dihay ni ibang mubandingon iban dungdungan marayaw liya wala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyabot in mga Muslim sumagwa in siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taftariqu ummati mabahagi atawa magkapata-pata isab in ummatku wala imyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga Muslim in Yahud ngiyanan sila Yahud sabab sinagaman nila in mga Nasara ngiyanan sila Nasara sabab in agama nila pag-abot mari pa Muslim wala imyan hasabdan yan Rasul sallallahu alaihi wasallam magkapata-pata in mga Muslim sumagwa in siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabdan niya magkapata-pata in ummatku dihay ni suway tarungdungan in maana sin kabtangan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahita yadto kun Muslim in ngiyanan mahita siya imyan ummatku sabab in kalima yarin kaguruhan mga maingat bahasa Arab pantuk bang bahasa Arab in kalima ummat deputy speaker in kalima ummat magmaana siya dua in maana niya bang magkasabot in kalima ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam muna maana niya ummat amuin sakop in katan manusia iabutan sin panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sibo da nagparat saya harisala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa wala nagparat saya makalamod sila pagnganan ummat sin Nabi ikarwa maana sin kalima ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagnganan sila ummatul istijabah adapun inamuin panagnaan siabot ko kaina amuin nalangkum in katan manusia hababaw sin gumi amuin iabutan sin risala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtawag kanila ummatud da'wah ummah da'awiyah atinya amun iabutan sin panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka inamuin namarat saya Rasul sallallahu alaihi wasallam innamarat saya harisala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkahagad na kami ya Muhammad in ikaw matan nabi sarta magnaik saksi kami sin ikaw in kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala magkahagad kami unin syarat diaramu ring Allah ta'ala amuyag tintay maun namo impagtawag kanila ummatul istijabah so rendihain hawaktu nagsabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam taftariqu ummati ila 73 firqa in katan sin in ummatku mabahagi sila magkapata-pata pakapituan tagto sibo da naglangkom doon in wala nagparatsayakan niya fajir kafir Hindus Nasara Yahud nakalamod nalangkom
sin kalima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam longnya magkapata-patain umat ko makakapituan tagto habihan ng tao sinaga mahabaw sin gumi bang mupunon katan matan biya sin piagsabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intaud nila mabut pakapituan tagto sarandi ini in umat piagsabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin makasud panal kaing kapituan tagdua amunain pagnganan ummah da'awiyah amuin wala nagparatsaya hasabda sin Rasul risala sin Rasul iban pagkanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ni suway kahatihan marayaw hasupaya di magsain pamaham sin tiap-tiap siulakan hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab bang nagsaim panghati wala kiya parukan marayaw wala kiya hantapan marayaw adakala mahinang siya sabab sin amuin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu biya sin jimajatu katu tanyo bihayaw sabab wala tanyo na hantap iban wala tanyo na paruk iban wala tanyo na pasti marayaw unuin maana simpiagyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat ko magkapata-pata kapituan tagto hambuk din makasud palawb sin sulga in kapituan tagdua halawm sin narka hangkan naon dayng ha mga kaibanan kalna sin wala kapahami marayaw bang mo subuntuan dayn din kaw ako in lamud dayng ha amuin firqatun najiyah kami na ini intumpukan amuin piagsabda sin Rasul kami rain makasud sulga insya kaulaula indugaing daing kanila hanarkan na magkahinang sabab sin hikapagbulak iban pulak kanat sin umat bang di kahatihan marayaw in piagsabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ampain sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis bukon pila nagsakad in taud na mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in miyatay wala siya nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa hisiyo-siyo in diag pakansin ajal niya na mamarat siya sin kalima la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah haramun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dengha pa apinarka jahannam unin hinangun mo sin mga hadis ini pailuhon ikakafir ada pun in piagyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan nama marat saya kania amuin nalangkum nasakop sin sabda niya amuin laungnya ummat ko amuin ummatul istijabah amu yadin makasud sulga so in sabda rihay ni sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magkapata-patain umat ko pakapituan tagto amuin ummatun da'awiyah amuin umat yabutan sin panawag-tawag niya in makasud sulga piagyan niya amunain ummatul istijaba amuin nagparatsaya harasul sallallahu alaihi wasallam amu yadto in maana kabayaan sin governor niyo kahatihan sin Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.